Ke Bharatiya Janata Party lingbau Profesor Rakesh Sinha ubadairu MP ke Rajya Sabha hakajia lang elap election na kebentau kertong ke parti na Mausram constituency ulaong bagi paidbah hak arpanyo tarik kidei ki nongbishar bat ula bu ke jingkerpat ki paidbah nong kersan bagi dei ban penjob ke BJP kenang bagi nong tu kin omlaj na along. Ya kani usinha ulakran hakajing elang elap election uba HM Sangpliang kabala long hamadan football dong neng jong ke Mausram kli snong hakajing wan ban saki lang dagi paidbah belin. On 27th, you are the judge. 27 तारीख को आप जज हैं. When judge takes a wrong decision, अगर जज गलत निर्णय लेता है, तो चोर जेल से बाहर आ जाता है. सही निर्णय लेता है तो चोर जेल के अंदर चला जाता है. तो आप निर्णय ठीक लेंगे if you will take a right decision as a judge on 27th. The thief should be under in prison. यानी ये फिर विधानसभा से असेंबली से बाहर हो जाएंगे. जनता के बीच में इनका रहना जेल की तरह होता है. People is like a jail for the NPP and Congress. They always want to remain out of the people. On 27th, you are a judge. Kindly use your voting right in such a way that BJP should be elected. You change the voting pattern and Meghalaya will change. You defeat the NPP. You defeat the Congress. You defeat the UDP. You defeat the AITC. And the destiny of Meghalaya is going to be changed. मेघालय का भाग्य बदल जाएगा यदि आपने कांग्रेस को हरा दिया, AITC को हरा दिया, UDP को हरा दिया, NPP को हरा दिया. Nalor Profesor Rakesh Sinha la yo aru ka jingkran no ba HM Sangpliang ubadeu kertong ke parti lembat Kyrwoh Kyrwoh rangba. Kim samla panai kamai jam ki khon samla jumi. Na ong hakmat jumpi perlobi. Bagan ra ya ka issue employment ya banda ki khon samla jumi. Tam ka jong ka Mausram constituency andre jong ka jela jong ka Meghalaya barok away. Kenapa ki khon samla jumi ki badon hapo ka state jumi kidei banyo petah ki kam ki jam jumki kidei banyo kam yo jam kumbala penbena Narendra Modi uang bagi dei ban aikam palat sipaulat mut ki khon samla hapo system ngabo kajikeli Ahmad Konrad sama bahkan nomot ki khon samla ka sarkar jo kalala banthungkam hakine ki sansnem nangong epi to Christian ka BJP bakabe ka BJP kaban ra ya kata ka issue jongpi banai kam ajam ki khon samla Iran ke Christian bagi yo no Narendra Modi no Prime Minister jungi lada Chief Minister jo Assam ula banthungkam thungjam আর হোসান হাজার ভোট হাপো সিস্টেম বেলাই কা সরকার জমি কানুমলা না গাওং ভি কো খুন সামলা জগনে করি জগ স্টেট জমি তো সানিয়া এ কা বিজেপি নিন ট্রে ইবতা জংভি বাগনি কুলার বান আইকাম আইজাম ইবতা জংভি লাদা ভি করশান বান পন স্ক্যাম या ka terpeng jong ka BJP hakane ka jala jumi ka BJP kade ka party ban kham ye ki yeng mane jumpi nanong ye bhi kita ki khana bat kata ka nia kade ka nia bom dot dong rim namar walai uba HM Sangpliang urong hakane party BJP banya da ya bhi baro ki khon kristan ki badan hakane ka chala jumi na yeng ni bata jumpi balada kadon no akhep bagan don kajim persya ya kan niam jungi nan long uta urang ba ban yeng ye bata jungi ki khon kristan baro ban ye sai akban jong kita ki leader ki badan hotel hi namar kata abang al pusai kata na penso scam ya ka jimot ka jimperkat sofi ba pinong snap ya kum kata kanya
baga BJP kawan kejala jungi ban perkala Hindu ya pi lade ban khang ya kijing mane jupi ni don kam ya kan development ngin leyu kan yam kadon hapo download chunga ba jongpi kajing nge jongpi kadon hapo musim om day ha ke lada ma pi hilong bas kem ha kajing nge ke jongpi onamla mano ban perkala ya kan yam jongpi abagi ngilas kem ke musim jongi akan yam lajong kakpo jongi katawa ya ukhau uwe ban ai ukhau ya benda kakpo jongpi dei ka parti BJP kaman pendap ya kakpo jongpi to perlu me to perkhat bagane kadai kapor bangi duandra ya ka jikla ka jela jongi perlu perkhat badai tang ka parti BJP akan cingelam jong Narendra Modi ubala ban pendap ya ka ye ka sam jongpi ubala ban pendap ya ka kpo jongpi Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Meghalaya, ka jingsngan ha ke imlang salang, ningkong, baro ki jingeshan by BAM, lingba ka social welfare, ansakan tiyo siya ka siya jating ka sibenay, kata kalong kat ar jating ka sisnem. Hakane ka apnyo terek urumpang, shan ya ka sap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC. BJP promises to empower the people of Meghalaya by implementing the 7 Pay Commission for all government employees and formulating an anti-corruption task force. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya.